Jubilee asama tukabwangwiga giasokia na koria yogocha kubwatoke ticket yogocha koria oburai bwense gocha ase mheshimiwa Daktari Fred Matiang'i yokabero mu waziri oteneta mang'ana yoburendi bwaimeyensa ase serikali mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Mheshimiwa Kioni niganyara kubaka gokwandra okogania gukororo kwa barai kurwa sorgo ngoriga anemona ase county yo ya Nyamira kwesona ni ase kiama gia Jubilee nawe goko uboseko koboko iganga yabo yogocha koneke buna mheshimiwa Matiang'i na chikonyara kobaga koimukia bendera ye kiamekyo nabo igokonyara koba kagocha konyora obobui ase chikura chire bosio cy'umwaka bwechiri bubere 25 na ibero muri kito Fatgard Gisemba nwarenga somo igoyo nabo no twariga ni robot urega ase nchiro yoboikirana nase itaro yaye umurikyo manene bw'ikiama kya Jubilee kirema ya Kioni imeye kaunti ya Nyamira itaro yarurekana kogenderera kumwakira ekoko oyo kabere omuwaziri bw'oburendi bw'imeyensi ya Kenya Dr. Fred Matiang'i buzyo bwiganga yaye yokuria ekerogo ky'oburai bwense Jubilee mbele pamoja mbele pamoja Kasongo must go. Kasongo must go. Waliamua wakasema vile tunaona William anakuja anataka kurudisha ile maneno ya 41 against 1. Kwa sababu hiyo hebu tuondoke. Tuondoke. Aachane na sisi. Na tukiondokea kuna mtu ambaye anaonekana kwa halisi na Wakenya mazima. Nani? Fred. Leo hii tukiwa hapa, Jubilee has a total membership of 7.1 million Kenyans registered with the party. ODM is struggling at 5 million. Aiga omuske kirema ya Kioni nigo ateba chikaunti chinyinge aiga Kenya wetania emerongo ebere nigo chire tayare asoko mobwatesia Matiang'i. Sikia zile kaunti zimeenda kabla ya kutembea: Meru, Embu, Tharaka, Isiolo, Samburu, Laikipia, Nakuru, Taita Taveta, Marsabit, Narok, Kajiado, Makueni, Machakos, Kitui, Kiambu, Nairobi, Nyeri, Nyandarua, Murang'a, Kirinyaga, Nyamira, Kisii, Trans Nzoia, Bungoma, Lamu. Hiyo already iko kwa Egati yabarai yabo baikirana somo yega oyoiga nomo MCA obosamaru muske Charles Keganda oyonoere oirachinga kecho na wakera ekoko omuske Fred Matiang'i. Kitu nataka tujue wale wote tumeingia hapa ni kwamba Daktari Fred tusisema ate tumumetoa kama wakisi. This is a national leader, Secretary General ametakikana na Kenya mzima. Hiyo tukubaliane hivyo, na jambo lingine Secretary General nitaongea ni kwamba isifike mahali mtu anasema ati ni project ya mtu ama ya chama. Ni Kenya mzima, JNC wote, watu wetu wote wa Kenya wamesema wanataka Fred na Fred awe kiongozi 2027 kwa mipango ya Mungu. Kurwase ensemo yaye Dr. Janet Kumenda oyo ubwaterango yokuria ekero kyabangina imeye kaunti ya Nyamira nigonere airachinga kyecho na kweyakera ekoko osyo bobochorio banene bore bosio keria kyaba kungo keria tibunse atingo chora kurunse musapote ose asini chasikero giki igango genda chibokonyo yomende Matiang'i igorari asakora tumutigere bwekala oikatoma abakungu benyecho bijakoleto muswada twayotigali parliament. Hingo reporter Getembe kurwase kinyoreke iga kya egesieri ekyo gotoka imeye bunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira Fatgard Gisemba.